Na Rijeci je bilo jako puno Židova. Većinom su bili porijeklom Mađari. Iz razloga što je grad Trst gradila Austrija i on je bio austrijska luka, a Rijeka je bila mađarska luka. I tu su počeli dolaziti i inženjeri, i carinici, i ovo, sve Mađari, ali Židovi. I na Rijeci su velike advokatske radnje, Rosenberger, ovo, sve bili Židovi. Najveći dućani su bili Papeti i sve koji su se zvali Papeti, ali su bili Židovi, Mađari. I njih su Talijani jako cijenili. Jedino se pogoršalo stanje kad je Italija počela šurovati sa Njemačkom. Dakle, jedan dan su došla 2 kamiona s njemačkim vojnicima. Ja sam to promatrao zašto? Jer 2 kuće do sinagoge u Via Pomerio, 28, stanovala je moja tetka. Dakle, sestra mog očuha. I senzacija je bila šta radu ti njemački vojnici. I gledali smo, svi smo pustili škure i promatrali smo kradomice. Nosili su drvene sanduke. Šta je bilo u sanducima, mi ne znamo. Ali predmijevamo da su sva ova bogataši, Mađari koji su bili ovdje, tu spremali svoje dragocjenosti. I nakon 2 dana, kad više nisu ništa nosili, otišli su proći. Ali su zapalili crkvu. Gorio je krov, došao veliki provnon oblaka koji je pogasio. Tako da je samo jedan ćošak krova izgorio. I tako je to ostalo dugo vremena. 3 godine nakon svršetka rata, 1948. ja sam bio šef inšpektorata općine Rijeka, kad me je zvao gradonačelnik i rekao, komitet je odredio da treba sinagogu zrušiti jer ne treba crkava, ne treba ništa. Ja, koji nisam pripadao nikom, malo u strahu i sve sam rekao, dobro, ćemo tražiti poduzeće i našli smo poduzeće Jadran. Kasnije direktora Jadran je bio inženjer Milorad Doričić, ne znam gdje je on doktorirao i postao ovo, jer on je bio moj zidar. I počela se rušiti. A ko je tamo rušio, svi poznati, jer je to jednostavno se išao iza posla, iza škole i sve. I tako da se ta sinagoga zrušila i sad se tamo podigla na velika zgrada, 3-4 kapica, dole su dućani, a gore su uredi i sve. I tako je ta sinagoga. A mala sinagoga koja je sasma otraga, ona je ostala. I ona je bila napuštena, ali sad kao jedina, sad čuje da je uređuju lijepo i sve te lijepe stvari.